Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Ang talinaan ka si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kandam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata niyayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat amangin dayon iti puso tapno iti maminsanpay madway yatrik na adang gayan tinaysang sangayan a Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Di napalabas? Saan ang nagustuhan ni Ferdi ti panangisurot ni Virginia kani Maribel agayem na iti paragpasyarda. Narik na ni Virginia ti panakailiw na iti baro kat nasaktan. Takabaalan gayam na ito'y asana makita. Saan mo ita nasarkitan ni Ferdi ti iliw na? Aging gay tinkadang ti balasang nga aklunan na ito'y. Ad-ada anya mabigno tinaragsakan iti pangedeng ti anak na. Imanukot metlang ni Virginia ang makikasaran iti nobyo na. Kalpasan asinagutan da ito iti singsing. Ad-ada man ang tiragsak ti ama na. Itapapagayam, denggan nyo ti tuloy ti makalawas apakasaritaan ara pauluan. Panangibtur iti saan. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memory shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. Sakit batan ti ulo. Itikil lahat ng ibabangon ko. Maulaw ak. Ay turog ko gayam dito isa pa. Agkaiwara. Tilamisaan ang nagragagan tinabuong. Dagiti daduma ang nagawa nga kabuti. Hello? Ferdy, nakasagana ka ka din? Tian niya. Papanantay ka di. Nabartag ka pa ilang amin. Inton madamdaman ti pa nagsasango tayo kada bigno tapno matulagan ti kasaryo ka ni Virginia. Anya? Anya ka di ti orasan? Amang ano aguro-uray ni Virginia. No hapay anaginom ka pa ilaan. Kaldawan ti pa nakatulag ti kasaryo ka ni Virginia. Da kayo kit di mama. Apay anapan kayo pa ilan ng opisina. Siyak pa'y ti babalawam? Adala ang napatag nga inasikaso. Agdi ko sa klabiit mama. Hinton makasukatak. Masapol nga da kayo dito eh. Wino, umuna aktulatan. Nasaysaya at matlaang no ang kuyog ta. Oh, sige mama. Bye. Itaypay asaan ka ang makaigna, Virginia? Anya ayat ipag nannervyosam.
Awan matlangan. Tapardi ka nanaremedios. Anya tirik na ti dandanin may kasar. Iso ka di, adi ka makaid na. Ay, kaano gayan ti kasar yun? Ita ko mati pa nagtutulag mi. Awan da matlangan kininana remedios. Wanda ka di ba, Virginia? Itay pa yung makan makapulpulotan na. Ada nagsardeng alugan tatang. Amangan no iso dadagi jayan. Sa anak nga roden ngagbayak. Diyak mo nga itagayam ti pa nagsasarita yo. Gunay ka ngarudan na. Basta jay bilin ko king ka. Masapol anagarbo di kasaryo. Agpada da Ferdy kan Virginia akakaisuna nga anak tabig no. Iso masapol anagarbo ti kasarda. Katagyaman naklaw na ay Mrs. Alonso. Numuna tadakkel ti partido mi. Sa mumatan dito yaway. Abalayan kunam taday tantumat lang ti pagtungpalan na. Uwan mat ngagpaiso tatang. Saan abumurong nga agasawa kaminton ka ni Virginia? Awan makalapad ti panagkasarmi. Malaksid, no agbabawi ni Virginia. Sa anak ngagbabawi, tay ayatan kalawunay, Ferdy. Tinuhan tayo nga rodan ti kaldawan ti kasaryo. Nangam nasaysayat sa nung dagiti anak na tagpili ti pizza abalayan. Bawan. Tatang, da kayo tagpili iti naswerte apit sa iti panagkasarmi. Gaputa na ita ti kalikago mo perdi di iso. Uray nyamat kit diapet siya. Ada kami kini Ferdy, no naragsak ti panagtin nami. Napasano ti kinaado ti tao iti simbahan anang saksi iti panagkasarta. Ad-ado manan dito yung resepsyon ti kasarta. Apay nga aglamlamis ka. Nagado ti babak ng ating maray iti kasarta. Padak a negosyante kan gagayam ni Mama Dagita. Nabayagan na sagsagaan da ti panagkasar ko. Dagi jeda tatangkan, Mama. Mapantag mano kadakwada, Ferdy. Tay mo na arabi imi kini Ferdy. At naman ang tinervyos ko. Ni Ferdy, di mo't langan sumrag ti kwarto mi. Oh, Ferdy. Isang din mong ti aginom. Sumrat ka na ti kwartuyo. Ibusak lang dito yung Mama. Nabartakan, Ang Ferdy. mga nula katurog ang ti asawam. Padak ka na banog, Mama. Sige, inak man langan. Main dito eh. Ferdy? Siriring ka pa ilagayam, Virginia. Nakapinpintas ti asawa. Pudno ka di ngay ayatan nagmatlaan. Ferdy, ayatan ka unay. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
Oh, apay ngay nasitgan nak, Virginia. Ada ka di bagam kanyag? Ada ko mama. Ni Ferdy ko mati pangibaga akam na bartak. Maturog pa lang. Anya ka di dayjay? Kabayatan ngawan pa lang ti anak mi kini Ferdy. Agtrabaho ako mapay lang iti kumpanyayo. Tapno mausar ko tinadal ko. Kaya't ko maamaadaan kayo adagos iti anak. Idi pa'y laeng, kayat ko ti maadaan iti apu ko. Saan mat siguro makabandog tagtrabaho di opisina, mama? Uray nasapsapak to niya gawit. Tapno da panawan ko iti asawak. Pagsaritaan niyo kumapay laeng nga gasawa dayta. Ibagak to inton bigat, mama. Nasaysayat no pagtulagan yung agasawa. Kasaritak tumat lang ti asawam. Ayod gayam, masapul mo ka di ti kwarta? Saan, mama? Sa anak mataramrumwar? Ngam plano ka sa rungkaran ni tatang? Masapul nga dalat ay iga mama kwarta. Mabit lang nga tay nakmangala. Agyaman naklaunay, mama. Kalpasan ti pa ng sarungkar mo kan ni tatang mo inton bigat. Agdiritso kan to'y dya opisina. Takuyugan ka amang lukat iti bangkom. Masapul nga dabukod mo a bank account. O sige, mabit lang. Agyaman nakmanan, mama. Ay, nasaya at launay ni mama. Ferdy, panipot na kasawa kami. Kanayon ang mabartag. Mabuti nga kamang dalaw kan kuana. Tadyak kaya't nga gapa kami. Nasakit at talaga ti walak. Kunak no madaanon ko ti asawak dito'y kusina, mama. Awan mo ti kwarto mi. Siya kung tinagpakadaan na. Sinarungkaran na ni Bigno. Amangan kanuno saan nantun amasango into nagtrabahon. Anya nga agtrabaho? Inuna ako na makasarita kan kati asawam. Madukutan nga awan aramida na dito'y balay. Iso akayat na ti agtrabaho iti negosyo tayo. Kabayatan nga awan pa'y anak yo. Apay pailaan. Man ano no dito'y balay? Saan kumaday tati pagsinubangan yung agasawa? Mas daawag ken ka, Ferdy. At dan asawam ngam agtultuloy pa'y lang ti panagin inom mo iti nasanger. Nakalagib ka ba't lang ng sarungkaran niya ka? Nakiasawa ka lang iti baknang nakalipat kan. Pasensya kay lako man tatang. Adamat asawak nga asikaswag. Abay, awan katulong yo. Ura edda katulong. Masapol nga itad kulat at masapol ni Ferdy. Into nagtrabaho ako, abangan no narigrigat to na masarungkaran kayo. Abay nagtrabaho ka. Isu nga ron na nakiasawa ka iti baknang. Narwamak nga dalatar aramiden na tata. Oo. Kan nagtrabaho ak mataan, tap na mausar ko tinadal ko. Sa bagay, iwan mo't gindi ah. Nan, kwartaman. Ay, naimbaglangan tinik kanak ni mama. Sa inyong igat-gatang iti anak na ito yan, tata. Siyempre, igatang ko itinaimas asinaan. Litson! Di kakit ko man dimbagas. Tapno dak si data na imas. Ada, pimintas ka anak ki asawa, Virginia. Taltalok mo pa'y? Ado, ti umapaliting gasat mo. Uray no bak nang kinakiasawaak. Jacket mang namnamalatan. Iso kinasaritak ni mama nga agtrabawak iti negosyo da. Ang damat inadal mo ngagpaiso. No jak ko man nakiasawa, planok ti agabroad. Ay na,
Katulong tumatla ti pagtungpalam. Nasasaya at dayto eh. Ay, di mo kumain kuyog ta asawa mo ang nagpasyar. Ito maminsan tuon. Sa anak to pa nakapagpakada kan ko na. Naimbag, ta saan nga agselos. Ay na, saan asiloso dayjay. Kan anya kumangay ti magsilosan na. Ay, ibagam tuman nga rog ni Nana Remedios. Ama ka no, adabakan ti ije opisina yo. Uray clerk laang. Itataadan bank account mo. Adan pa kay sir kan ti sweldom. Mama, oray sa anak nga agsweldo. Masapul nga agsweldo ka latta, Virginia. Tapno makita no manutikit kitaan ti kumpanya. Inta pa merienda sakbay nga agawid ta. Sa anak nga ta sa pula ni Ferdy, mama. Itay pa'y labi ka tapim manawak. Diyak kahit nga gapa kami agasawa. Siyak mati ka duam. Awagam kit di. Pambarantamatan nga ag-shopping. Masapul mo pa'y gayam ti credit card. Saan ko siguro ang kasapulan na ita, mama? Sa anak matagastadora. Tapno oray awan ig-iga nam akash kat adda kayat bu agatangan at dalataw sarem. Agyaman ako na kada kayo, mama. Awagak man nga rod ni Ferdy. Yung paglangan, tanang kasay-saya at launay, di katukangat. Girl, I need you. I need your love. Sa dino tinagapwam, Virginia. Nagmalmalam nga awan ka dito balay. Saan ka dingin baga ni mamakan ka? Nagtulag kami sakbay arimwara kita'y bigat. Akalpasan ti pa nagapok ki balay. Agdiretso kiti opisina na. Sino ka diti asawam? Ferdy, makagura ka kadi kanyak? Song batam ti saludsud ko. Inawagan ka, kalpasan ti panagapumi kini mama iti bangko. Kaduada ka kung mga anak merienda kan nag-shopping. Matmaturog ak siguro. Palabsak na ito agundaway. Ngumdyakon kaya't ama ulit, Virginia. Kalpasan ti pa ng opisina ta inton malam. Sursuruan kantong agmaniho. Ang mga nusan ko akabaalan, Ferdy. Agnerbyusak sa. Si kalantan. Mampa hindi mo kadi kayat akanayon tang hakuy-kuyog. Nalakasursuruan ti agmaniho. Di mo kayat ano sumarungkar ka iti lugar yo. Kat makita da nakakutsi ka. Narigat ti agpasindayaw. Labid mo't nga ro dagiti daduma karuba mi. Ang mga numapal dalaan. Agasam akin-agasat mo. Nakaasawa ka itibak nang. Nyamat detan ako na ni Ferdy. Oray kla na bainan. Kasarsarita naklatan. Tapno saan na kami sugal. At dapay lang hang ubar ko. Isardeng mo kung mga minan ti panaginom mo itinasangar. Ang mga numakaala ka pa iti sakit mo. Nasayat mo't nga agpaiso, ti pa nagtrabahom dito yung opisina. Inton makasursuro kan, Virginia. Agtinulong kay to ka ni Ferdy amang imaton iti kumpanya. Diyak lakit di kabailan nga imatunan ti kumpanyayo, mama. Saan ko ang kabailan ti mangidaulo iti tao? Mabainan kami na makisao ka dagiti tattao. Masursuro amin day taabanag. Ayan gayam ni Ferdy. Napansagim matang iti merienda, mama.
Di na ngamin kay tilako dadi ta kantina. Come in. Saan anak karikap dayta? Ay, naimbag bigat yo, Mrs. Alonso. Mama, Oo? iso ni Maribel. Impakaasin na ngamin idi kanyak nga agapla iti trabaho. Uray, clerk kumalaang, Mrs. Alonso. Jak ngamin nakaturpos iti kurso kidi. Gapu iti kinarigat ti panagbiag mi. Da kayo matgayam ti agururay kanyak amabing no. Anya ka diti may paay ko kada kayo. Awang latimpawid ni Virginia. Wan kwarta akong makasidsidaak iti karnit baka. Awan mat. Ang adali magasot ko. Ibagak tulatan kini Virginia. Manubat langan ti papanantali magasot. Anaya mo na sa ngaribo. No di ka po itiyan ako, di ka kumanakastag iti pagtrabahwam. Kakaisuna kwartak daytoy. Ang saan nabalan? Dahil kamal na di kunak. Kumusta mo't gam anak ko? Makumikom sa unay, tadinak pa yun sa rungkaran. Talaga ama kumikom tata. Sursuruan ka no ni Mrs. Alonso amang imaton iti negosyo. Kita lang agpaiso noong may tinaimbagagasad. No di nakimpanga gini, ang mga nagregrigat pa ilaang aging gaita ni Virginia. Nalipatak mo't nga agpayson. Naimbag tayo mawag ka. O sige, umaya kon. Bye. Virginia, adagaya matindara ka meeting. Agawid ka laangan. Inton maminsanan nga overtime tayo. Ituloy kun deti mama. Ado pa'y ti aramidan inton bigat. Uray ta damat ni Maribel akadwak. Agorder kayo nga rudan iti pangrabian niyo. Sumurot ka kanyak Maribel. Idawas ka iti restaurant. Nagmerienda kami itay, Mrs. Alonso. Mama, agpa-deliver at tulatan. Uray ta na sa papaymat. O sige, panawan kayo nga rudan. Agawid kayong tulatan. Wan mama. Virginia, apay nga ni Ferdy. Saan nakakadiasukunan? Ada ka no napatag-anapanan na. San abale, tamok matantag maneho. Itulod kanton. Ay na, maragsakan lakit din ni tatang mo. Di mo matngaminan masangwa sa rungkara. Kunak man na napatag ngayon na si Kasom. Nasangputan ka ba't nga gininom? Apay nga ita ka lang, Virginia. Inyawag kumatkan kay tay nga overtime kami kada mama. Apay nga roda di mo kinakuyog ni mama. Kun naggrabe ikan. Ada nakimitingan na. Saan pa man nakasangpat? Intuloy ko latan tinag-overtime. Uray tadamat ni Maribel kadwak. Intulod ko pa'y ngamin. Agpudno ka man kanya. Sa dino talaga tinapanam, ha? Ferdy, ibatan na ko ma. Masaksakitan na. Pangasim. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, Need your love. di yun liwaya na ringgin ti tuloy ti makalawas apakasaritaan arapaulwan. When I
panangibatur iti saen. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayar. Insurat ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Senior. Produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't. Amuyo kadi nga ijay India kaadwan gayam ang panagasawa ket arranged marriage. It is survey babaen ti Center for the Study of Developing Society CJ Delhi, kadwana ti German Foundation ani Konrad Adenauer Stiftung, ti nakatakwa ti nga to abilang 84% kadagiti Indian youth no agasawa daman ket na itulagda. Dagiti tattao nga dagagayam na kat at atidog ti biyagda. Dagiti tattao nga aktibo ti social networks ken gagayam akapatpatang ket at atidog ti biyagda may kumpara. Kariti kaming ti familyada segun daytay ti takwat day ti researcher manipod Michigan State University. Iso na dawaya mapan makisarsarita kariti gagayam ore agmerienda kayo laen. Ti katayagan abantay dito Pilipinas ket ti Mount Apo may sa volcano a masarakan ijay Mindanao. Ti tayag na ket 2,954 meters wenno 9,686 feet. Ti Met Mount Pulag dito Luzon ti may kadwa a katayagan a 2,928 meters wenno 9,604 feet. Amuyo kadi ati Limasawa Island ket isu iti lugar a naglandingan ni Ferdinand Magellan idi nadiskubre na ti Pilipinas ken isu ito muna a lugar a nakaaramidan ti Misa. Amuyo kadi ati chewing gum ket maiparit ijay Singapore. Dayta ket gapu iti kalikagom ti gobyerno nga agtalinaed ti syudad nga spotlessly clean. 1992, idi-inban ti Singapore ti panagnatingat ti chewing gum. Si maruno dagiti linteg a maiparid agtupra kino misbo akasla aso kadagiti lalaki uray no anya a lugar ket ti toilet laeng iti mabalin. Ngemi di 2004 apagbasit ang nailif para laeng no iti rason ket therapeutic dental ken nicotine gums. Ti antibiotic nga erythromycin most usar ang mga gas kadagiti adwa klase ti bacterial infections, kas iti middle ear infections, skin infections, respiratory tract infections, ket pinartuat dagiti Filipino scientist ada Abelardo Aguilar ket ti American drug giant ti bilyon na dolyar awan tinawat ti Pilipinas ken ni Aguilar a royalties. Nasa palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanan na kuma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusak. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, ket salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipay a drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas.
Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Napalabas, kamkamatan ni Bernadette ti anges na iti makatapaw da iti turod, banag ang nagdanagan ni Brian. Intulnog ni Brian, kalpasan na nagkalma tirik na ti balasang, kat imbaga na kini Rosano tinapasamak. Kabigatan na, nasdaw ni Laura idinaamuan na kini Alipio tinapasamak, gapo tawan imbagbaga ni Brian kenkwana. Nakulding matirik na ni Rosano, baya tabuy-buyaan na ti rest house iti turod, gapo tanalagip na tinapalabas. Impagarup ni Maureen asaan nga mo ni Mrs. Salva, aparbangon manan ti sasangpet na, kat napagsaritaan da manan ken ni Rosano, ti panagsugsugal da itoy. Nangagmat gayam ni Maureen, tinagsaritaan da Mrs. Salva ken Attorney Flores. Itagagayam, at tuyan tituloy ti nobela ana paunwan. Sugat ti puso. Nakatraffic at ito'y sango ti pabrika. Kasaritak tuman ni Norman, tabarang adama panunot na apamuspusan. Tapno lumukay ti panagtaray dagiti lugan dito eh. Barang madanon ko. No nagkita damanan ka ni Miles idirabi, sigurado, napuyatan manan. Ada nakapagpaga sa kutsa sumungad, ti manibelak. Nagistayan ako. Dimsag ti papayag isten nakapadong parkanyak. Ni Maureen. Hoy! Dumsag ka dito, kotse! Iti kastoy pa'y aguntaway ang nagsarak kami ka ni Maureen. Hoy! Natangsit na talaga. Awang Dumsag pagpiliyak. ka kuna! Sangwag. Sika? When? Siyak. Malasin na pa'y gaya, Maureen. Wow! Nang taktakawam, di ta kotse? Ahinga ka dita. Nakabababa pa'y laang ti pa nagkitam kanyak. Anya ka diti problemam. Sikat yakim basol no apay agistayan ta nagninong par. Nagpaggas unay ti pa nagpataray mo. Sika at talaga gayang tinakita ki Jemol. Nagtured ka namang karit kanyak. Inunan kan. Amok mati panggap mo. Pabasulan nak, no apay agistayan ta nagdinong para. Okay, no patsi managrabyado ka. Mabalinta ti agsango iti kwerpo ti polisya. Ti kaado ti sa bali at tawa makitak. Dayjay pa'y tinakita kitang aldaw. Buisit. Dayjay pa'y alora. Tiyak maklan. Itikas jay anak kita ka lang ana. Nakabakbak nangen. Wakak ni Miles. Puisit. Makapapuisit to talaga. Sana ko na makipagkita ka ni Miles. Nagbayagbat at sumungbat. Puisit! Saan ka na sungbatan na dagos? Tadda na pati kapag sarsaritaan mi ka ni Ardi. Among ka dino asino tinandani na ka din nung parkoros, ano? Dayjay, alora! Nukasta, nagkita dan. Abaya, di ka makatimag? Amo ka mas daw, Karosano. Di mo ibaga, nagkita kayon.
Maureen. Ha! Mapanagkaklati atap ko, Rosano. No saan ada kayo iti da jababa iti mapatay ko. Siyak ti mangkat tali ti bukod ko abiyag. Maureen, agparbeng ka kuma. Wah! Nidap nan. Aging gaita. Nakaro pa lang tigura ni Maureen ka ni Laura. Maureen, agsasarno ti panangitang gwap mo ti ara. Nakasapsapa ti panaginom mo. May anak lang, Dad. Anya ay ti kapungtod mo. Di mo pa isungbatan ti cellphone mo. May samot na dyan, Miles. Imbagag lang arudan na dyak pa kaya ti makipagkita kan kuha na. Amuyo ka din o asino tinakita, Daddy? Oh, Dayjay Alora! Anya. Aglang-langan na baknang! Ba nagadyak makla na pulos? Anya. Talaga dayjay amawrin. Na magusto lang idirabi sa nagturturongan na nga tama na nabigbigat. Niyamot nga tati ibaga daytoy a ploro. Hello, abalayan. Abalayan. No sapulam ni Maureen at dariti walay. Sana natuloy ang nagipagkita ka ni Miles at pagpupungtutan na. Nagistayan na ka no nagtindong parke ni Laura. Aniya? Ni Laura kunam? Juan! Kasla di mo nang timbaga kulit ang bailang. Amo ka mas dao ka. Kadayta ti kapungtot ni Maureen. Isungag barbartek. Tadi na maklon abak nangan dayjay ababay. Kasano kumana pasamak dayta? Nangal-alaan na ti kinabak nang na. Dayta ti saan ko masumbatan. Nagbito taglakid di ti panang ipagarup ko analakon ni Alipio ti Torod. Nagkita kami mat nga raw di ti dayjalakay. Kat kastaunay, ti panang tagibasit ko kingkwana. Bayam latan ni Maureen no iso ti kayat na abalayan. Sige abalayan. Bye. Bye. Ay, uray siyak. Diyak maaklon daytoy anamwak. Abe, kas laborido talangan, Brian. Sayang ti kinagwapom. Kasano? Kilahat ang nagpa-examine da abakla, Maestro Mi. Diyak sigurado nung nakapasaak. Saan ka katingag talaki ti kabalam? No di mo sigurado dagitin sungbat mo, agadal ka na imbag kadagiti leksyon mo. Tapno awan ti kabutang mo. No nakasagana ka kanayon. Nagadalak, Mat. Ngam si kamat ti adda iti panunot ko. Oh, siyak lang at ati iti panunot mo. Kano nagado ti nagpipinta sa babae diti universidad. Kas ko makinis Samantha. Siksikala ang tilinaon ti panunot ko, Bernadette. Mga nakitutak na impalikas na tinagan ni Bridget. Brian, saan ko magpulpuligos namin pinsan tilubong mo kanyak? Inaklon ka, takayat ko nga da inspirasyon ko iti panagadal mo. Katsapay la ko matakas takamat. Napas na kakmat iti panagadal ko. Mabainakin ka. Katsapay ko ma. Taado matla ang tinaalak iti panag-examine mi.
Pag-amanak man ni Bernadette. Nakabakbak lang da. Ngam napasnak iti panagadal na. Anya nga tanong maamuan na amalaksid kinkwana. Adda sa bali ababa iti biyag ko. Malagip ko manan iti simro ti sakit na kabayatan ti kaadami ijay turot. Dakkal kumasungsong batak ijay pamilya na. Naunget-met nga rod dat tita Maureen ken lola. Saan ang nagbidot ni Maureen Rosano? Ni Laura tinakita na ijay molidi. Nagistayan da ka no nagdinumpar. Amo ko na ita, mama. Makapungtot launa ni Maureen itay imawag. Gaputagat atap ang nagkita kayo. Tilang may bagak na kayo. Lipatan tayo kumanti na palabas. Padasin day jay ababae ti mangriribok. Uray baknangan na awan pipiyang ko. Ad-ado tinas ka na pakariribukan tayo. Sana na itapanag. Ad-ada saan tayo ang makaadayo. No talyawon tayo palang tinalikodan tayo. Amok ang maawatan nyo ti kayat ko asawan. Pabainan nagkadi, Rosano. Siyak pa'y nga inam ti bagbagaam. Hello, Maureen. Adda ka kadiya pala dita balay ni Daddy? Rosano, alam mo Tayta, Rosano. Imawag ka ni Daddy ka ni Mama. Balbalagan ka. Kuna mo nga ta, jak maiturata. Isardeng mo kuman ti panagin inom mo. Agawid kan. Agsarita tayong tun malam. Sige, bye. Masapo lang makasarita ka na impag ni Maureen. Kita kayo gaya man kini Maureen, Laura. Saan ka na makapaglamang kinkwana? Saan ko nga ilamlamangan dagiti nakapasakit kanyak tatang? Saanak amabutang. Kayat ko lang aliklikan tiriribok. Kas jay payawagas ti panagkita yaw kini Maureen. Ay naimbag, tawan ti nadangran kada kayaw. Naawid ko ti manibela ti kotsik tatang. Kat naipaigid ko. Naimbag ata saan ang nabaliktad tilugan. Iti kinapigsa ti panagprinok. Ay, amom, nagkita kami mat kini Ator ni Flores itay bigat. Kasta unay ti panang tagibasit na kanya. Ti amuna ket nalaku kon ti turod ket may saklangan ababaunan daytoy dakkel a balay. Nakabasbasit ti pagkitkitahan da kada tayo tatang. Idinto nga agpapada tayon nga anda iti nga to. Ket saan kumaday ti makagapo ti panagbalin mo anatangig. Awan ti makaatiwi ti napakumbaba tao. Wan tatang, saan ang nagbaliw ti kababalin ko? Sinukonak dito yayan ni Daddy, Rosano, ha? Aday pakpakasikan ka. Saan ka kumangagpadlaw iti anak ta? Kat? Kaya't mo ngagpupukak dito yung kwarto? Ha? Tuy kinasakit tinakam ko, tiko na? Nasakit na tinakam ko ganun ka, Rosano? Gaputa ti anak mo lang, tinapatay ka. Sana na itatikait ko asawa.
Jak kayat ang mapukaw ti respeto nakin ka. Ti kunam! Napatag kanya ka di nga respeto nak ni Bernadette? Ha? Bueno, mabain ka ka di? Anagayat ka itinakurapay, ha? Pagkasyakan ka mo rin. Pagkalmaam ko matriknam. Ita to nagkitang damaw rin kan Laura. Anya nga tati mapasamak. Dajay pa'y lahing tinaamuanda kan mama. Abaknangan ni Laura. Kasanon, numaduktalan danto ani Laura ti ina ni Brian. Ken, dakkel ti paset ni Laura iti korporasyon. Iti sabali ang bangir, jak maawatan. Noon niya talaga ti panggap ni Laura. Daddy? Nasa pa kayo magkama si Mang Pat? Kasano nga ilawlawag ko ka ni Bernadette ti amin. Nadlaw ko ito ni Mami ti Seladyo. Mabainak lamang singa, tama nga numat maturog. Anya ter, aramidan yung agama. Mangrabi ita yun. Sakbay nga ituloy mo dagiti aramidan, Bernadette. Mangrabi ita nga rodan, Daddy. Ni Mami, kasano? Umuna tayo na mangrabi. Matmaturog pa lang ni Mami. Apay ni Maureen Rosano. Saan tayo nasingan pa itipan naturog na mama? Rumbar tulatan inton mabisin. Nangato to'y naalam iti eksamen niyo, Brian. Kablawan ka, anak ko. Nalipatak lang yung pakita kada kayo idirabi, Mami. Nilulugayam? Nasapa na pan iti talon. Ado ka nun ti sabong dagiti mula na karabasa iti sakanan ti turod. Ijay tungatan na mamigat, tadamat paglutuan na. Naimas ka di ti sabong ti karabasa, Mami. Padasam to tapno ammom ti pakasaritaan na. Awisak to ni Bernadette kunak kuma. Maiparit ka nung agsida ka dagiti agsabong. Delikado ti sakit ti kaayan-ayat mo, Brian. Masapul nga gananad. Kan ibagakkan ka. Saan mo kumaasayangan ti panagayat ni Bernadette kan ka? Saan mo apasakitan? Matya talaga ti mangbangik. Maulawak ka na sakit ti ulo. Maureen, ipalubos mo ka di nga abakan na ka ni Laura. Saan mo adadaulan ti salunat mo? Nung mabalin, jakon kayat alagi panday jaya papay. Jak maklo na may sanabak nang. Mas daawak mo. Nakasano anapasamak data. Jak pa'y nga minasangong inawagan ni Miles. Iso tinang ipadamag idi kanyak. Nakita na ni Laura nga grigrigat. Sumat lagayam nga tan rest house na ijay tour. Maureen, danggam da ito ibagak. Di kan agbartag gapuki ni Laura. Mami, paknangan da dya, Laura. Kasano no agawin na ni Rosano kanyak? Saan nakapagkatawan, Maureen? Kasano laangan ti kaado ti kwarta da ijay ababay. Awan ti makaartap iti kinabaknang tayo. Kablaawan ka. Apay nga italangay bagam kanyak, Brian. Nalimad ka mat kaya, ma. Saan ta nga mina na nagkita idi malam? Saan kan samot ang naragsak anang kablaaw kanyak? Amang ano mapilpilitan ka lang? Day ta. Kabisado ko na nalidaywon no
Ada pa kariribukam. Uray na umis-isam kalaan. Awan na niya man na daytoy, Brian. Madin sa matimarikrik na. Saan ka madanagan? Okay ak lang. Hinton maminsan. Agpasyara kin di balayo. Mailiwak kin ni mamim. Mapalagat talaga kin ni Brian. Nagaskasat kami ti siyak. Hindi man ni dati kanyak. Ngamamok na bartak manan ni mami. Hindi rabi. Adak man nandito'y pabrika. Ngam, agawin akton. Imbatik ti kotsik itirwar. Tawanan ti pagparkingan dito'y sango ti pabrika. Ni Norman. Umawawag. Hello? Sa nga gasot 1,000 pesos? Anong tinagdakkel agatad? Sa bali samat ng tinasumok ni Norman. Anya ti mapasama ken ni Laura iti dayta gundaway. Papagayam denggan inton bigat ti tuloy ti nobela a napaulwan. Suga di puso. Nobela ken isursurat para iti radyo ni Delfin Tumayas. Iti mga direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo. The #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Any given moment, mapatta-patta at 2,100 thunderstorm di mapaspasamak dito'y lubong. Adda dagiti areas when no lugar dito'y lubong, iti makapadpadas iti extreme weather akanayon. May kumpara iti sabsabali. Ngem ti anyaman nga panawen adda ti estimated at 2,000 thunderstorm ang mapaspasamak iti na dumaduma a lugar iti planeta segun iti data munipod ti National Severe Storms Laboratory. Awan ti muscles kadagiti rama iti function daket kontrolado dagiti muscle iti dakulap ken ima. Ti kaadwan ti trabaho a muscle iti bagi ket ti puso. Ti maipam wenno maibumbana ket 2,000 galon ti dara kada aldaw ket agpitik ad adungem 2.5 billion adaras iti 70-year lifespan. Ti kadakilan a game preserve ken wildlife sanctuary diti Pilipinas ket Masarakan iti Calawit Island probinsya ti Palawan reso ti kalawaan na paset ti daga kadagiti amin a probinsya. Halo-halo, literally nga aglalaok, mix-mix na paglalaok ka sweet and fruit and beans, nalaw ka ni ti pinipig, asukar ken gatas, make ka ni tinagadgad nga ice ken ice cream ka toppings na. Oh my God! Kuha kay Dan! Pakasim! Di na pagaramitan ni Tito! Salamat na! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kayagayat ko. Saan ay apanawen? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalan ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura.
Nay talimeng agura. Nutigura ken sakit tinakem, ket may talimeng iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibales. Nay talimeng agura. Sa balipay apakasaritaan, ana adaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Nay talimeng agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Nay talimeng agura. Kinapalabas, naragsakan ni Mayor Placido. Ini maamuan na anatugtuben da burog tinaramid da Miguel Apancion apara kanila kay Matias. Iti sabali abangir addan ti karro at pakailuganan ti bangkay. Nakuna ni Miguel adandanin ti pan na kay bulgar nagiti dakes nga aramid ti Mayor. Kat ita adoy ti tuloy ti nobela ana pauluan. Nay talimeng agura. Paputok tayon. May sa kanilang ti patayan tayo karagiti magkipamumpon, bro. Word. Takaasi damat no aduuna iti matay kadakwada. Good. Pamutbut ang laang teramidan tayo. Iso nga umanayan ti maysa may sakripisyo amatay. Chloe, papanam ta nakarubot ka matiha. Mapanak makipamumpuan, mama. Asino ti pakipamumpu nam iha? Nila kay Matias. Anya? Saan? Di ka mapan? Aglalo kat madin ti imahe tayo kadagiti tattao gapo iti isyo kandi papaam. Mama, nasaysayat matlang nadamapan makipamumpon kada tayo. Ipakita tayo asaan tayo nga apektado kadagiti maipapabasol ken ni Papa. Mabit lang iha. Umawawag ni Papa. Siyak man ti mangsung bati ti awag na, Mama. Tay sumanlangan ti pagpakadaak amapan makipamumpon. Panagkunaket uray iso, di nakapalubusan iha. Oh, ato'y ti cellphone. Thank you, Mama. Hello, Papa. Apay nga daking ka ti cellphone ni mamam. Kinid daw ko siya timang sungbat iti awag yo, Papa. Da kayo malangan ti pagpakadaak? Tabay, papanam. Mapanak makipamumpon kin nila kay Matias, Papa. Tapno maipakita tayo kadagiti tattao. Akas laawan ti anyaman na kada tayo. Dagiti saan anasaya at ama ipagpabasol kada kayo, Papa. Patwa panggis. Iso nga ron ngay mawagak ta kayat ko ngay bagakan ni mamam. At di kay pailarumrumwar di tabalay. Anya? Nabara ti isyo kontra kanyak. Iso alat dingitag. Ngamjak kayat. Amapan ka iti bagbagam mapapanan. Wala nga, Papa. Di mo kumandagdigan di sakit ti ulo, Chloe. Sige, edad mo kitden ka ni mamam ta cellphone, tayo suman ti kasaridak. Okay, Papa. Nanang, sipod ito rinugyan tayo kinagna. Sangit na sangit ni Baby Angelo.
Siguro ko. Maladingitan mo una, iti panangitod tayo ka ni Lolo na. Ang ulit, asidig tayo. Wen, adda tayo dito yung maudi asang ata. Kampusan tunton. Numakatapaw tayo. Ano lagi dyan, Aputok Miguel? Tayo nga. Tulisan ka, Miguel. Nagpaputok naman ang natamaan ni Mikyong. Nabuwakan na iti makipabunpun, Miguel. Nagtataray ka. Nagtataray na kita, Armaro. Kapan na naglugan iti nangisi taban. Palto apangges. Apaya nagbayagan da burog kan dagiti kakadwan na napandang saad kadagiti mangitabon kani Maltias. Itay pa'y ngawawagak ngam di nasungsung batan ti anak. Tinangisit taban ngawan pelakan anak luganan da burog. Ison tay dimtang at tadan yang at tinapasama ka. Mayor. At daytaan ni Borog. Ada kami. Pagkapakang umasidag tilo ko. Kumusta tinang ibaw na kada kayo, Borog? Mission accomplished, Mayor. Sinad mi dagiti mapan mangitabon nila kay Matias. Gat timatay kami ti maysa ka na kwada. Nga isot nakabuakan dami. Sigurado nga rod. Akas latim mulang tibuteng kanaligagaw. Gapoy tinaramid yo. Uwan, Mayor. Takaaduanda kadakwada tinagtartaray api manaw. Patwa panggis. Urayak mawawatan ti bagbaga magkatawa klatan. Katigarod na kailuganan di bangkay. Nasiputan ni Erneng. Ana itapak iti may sa pilid na iti na unag a shoulder ti kalsada, Mayor. Ganda ni na ipakbo ti lungod. Nagsayatan no kasta. Ngamuray danon dati bangkay di Camposanto. Awan meten pancon na pakay tabunan na. Tati nubtob yung meten ngay muna. Anak ka di tinadagsanunay abas-basol tayo. Kapay akas tuwi ter anamidan na ka na tayo, Miguel. Talaga anak nun iti kinadakas ti lubong nanang. Dandani pa'y napakbo ti lungon. Iti panakay tapwag ti may sa apilid ti karo. Iti naunag asol na ti kalsada. Imbag nga ron ta saan nanang. Kan oray kat addan lagi ti pulis at tumulong ka na tayo. Ituloy tayo ti mapan mangitabon iti minatay tayo. Mapilbilang laangan dagiti nabati ang makipamunpaw gapu iti nalaos abuteng danak kaw. Kat adamanin lamayan tayo. Kalpasan na may tabon ti bangkay ni tatan. Tana tayo di pinaltugan dagiti managdakdakas amay sa akadwa tayo. Talaga analuko kun awanan puso dagiti atulisan na nang said kada tayo. Pudno nga ta atulisan dagiti nang said kada tayo. Nanang? Isudamat din ang ipukaw atulisan da. Adda kano atraso idi ni abalayan kadakwada iso sinaed da tayo. Ni agsinsinyasan ti driver ti karo nga ituloy tayong timapan iti Camposanto. Nanang? Sige, intay nga rudan.
Uray kat adamat tan dagiti pulis amang bayabay kada tayo. Chloe, iha. Apay mama, anya ti bagayo. Kasto na yung matiapura yung masidag. Mayati saan mi apan ang palubos kan ka ni papam, amapan ka kumamakipamunpon ka ni Matiyas. Tanangag ko iti radyo asin naad ka no idadagiti tulisan. Anya? Wan iha, kat may sa tinatay ka dagiti napan nakipumpon. Anya ti makagapu asin na idadagiti napan nakipamumpon, mama. Gapot adda ka no atraso ni Matiyas ka dagiti tulisan, idi si bibiyag paylaeng. Anya? Sa dino tayan tay radyo, ma. Tay tuloy ko man ti agdengag iti damdamag. Ada iti salas, iha. Inak man tutukan ti agdengag iti damdamag. Tay tapay nga daw ako nada. Ti panangibulgaran ni Pugot kadagiti kunkunana nga ebidensya kontra ken ni Papa. Adda kami dito'y kampusan to. Ang apay ang nagtartaray ni Miguelitay imay na kamsinabat ti si Pulturoiro. Nanang! Apay Miguel, anya ti ibagam ta. Napalalo ti apuram nga umasidag. Sa dino ayat ti inarami jo apansyon ni abalayan. Ijay abanda ti ayan na, nanang. Nga mawanan. Anya ti kayat mo asawan. Tinubtub da tinaaramid apansyon ni tatang, nanang. Anya? Ay, asin o tingin ng tubtob. Kuna ti si Pulturero. Adda ka no tulisan anang tubtub, nanang. Anya? Di da ka no kayat ay maitabon dito iti bangkay ti katugangak, nanang. Kat no ipilit tayo lata. Babaan iti panagkali tayo. Kat kalyandan to ka no matlaan. Isu ka no timbaga dagiti tulisan, nanang. Kahit anya nga rudan da aramidan tayo. Kapilitan. Ngay jaylatan kimigaw ti pangitabunan tayo kinitatang, nanang. Ay, batak ti baso nga igamakit na bungan. Ay, Diyos ko. Mama! Apay, iha. Anya ti bagam takas taunay ti apuram nga imasidag. Alwadam dagiti ridumakit ni na ibatak ti baso kat na buong. Anya? Ay, urayak lang nagsidto karitay na ibatak. Andan samot ma di apartaan na. Talaga nga da, mama. Tanangag ko iti radyo dagiti ebidensya nga imbaga ni Pugot kontra kin ni Papa. Anya nga ebidensya dagiti imparwar ni Pugot, iha. Ti conversation dakin ni Pugot. Numano ti bayad ti serbisyo na iti panang patay na kin ni PC Mayor. Anya? Wan, mama. Na-record ni Pugot ti saritaan dakin ni Papa. Panggap iti pan nakapatay ni PC. Simpergwensa. Nukasta. Ni papang mo ti agul-ulbod kada tayo. Itatadan dagiti rumwar nga ebidensya kontra kin ni Papa. Narigrigatan amalusutan ni Papa dayto a problema, mama. Tikadan dagiti ebidensya kontra ka ni Papa, miha. Kat sigurado nga adalakit di rumwar warrant of arrest ni Papa. Masapol nga ipakaamutay dayto abanag ken kwa na, mama. Tapno muna ti aramidan na. Sige, kakadwa. Uminom ka, nagpulutan kayo lata. Sky is the limit. Agpanag kayo. Akas
premyo yo iti baligi manan na pinaramid ko kada kayo. Nasaysayat ko man wadda pa'y babae mayor. Patwa panggis! Amum ka diti sa asawang burog. Wano na bardik kamadan. Iswadi mo na mo tinaingat a pagalagadan dito'y safe house tayo. Ay, sorry, Mayor. Amo yumatan na may parit nga da sa bali ang makastrek dito'y nang runa no babae. Nay, mabit lang, tadawag ko. Kita kayo pa'y lang, tasong batak ni Agripina. Agripina? Simbergwensa. Napaglan ka matgayam nga ulbod, Placido. Mapato panggas. Pabaya ka sa tibagbagam kaniya. Kaputayang parwaran ni Pugot, ibagbaga na idi nga ebidensya kontra ken ka. Ha? Anya nga ebidensya tinruar na? Ti conversation yu iti. Numano ti pangbayad mo iti serbisyo na, tapno patayan na laang ni Bisi Mayor. Anya? Si kamat gayam ti Sweetie Placido. Ako nam idi adi kay agam amo iti dayjay apugot. Ngam, naduktalan mo ten at talaga nga iso ti tirador mo. Patwa panggis. Wan! Aklurikon! Nipugot tinabayagan na tirador ko no dakait ko amatay. Simpergwensa. Adda kala ko dito'y abay ko sigurado anatungpa ka kuman. Sumangpat ka dito'y balay. Ta dito'y tangay tuloy ti agsarita. Patwa panggis. Sana ka munal. Tapno agawid ak dito balay. Akas taunay di pungtod mo, Agripina. Tanya di kayat mo asawan. Gapo, tadarimwara na dagsan nga ebidensya kontra kaniya. Sa anak pa'y lang agawid dita. Makisinak pa'y lang kada kayo iti anak da. Kabuteng mo, ti aniniwan mo, gapo iti aramid mo. Sana ka mabuteng, tawan kabuteng ko nga ureal sino. Ngamjak lang kaya't di mabalod. Isungag lemengak pa'y lang. Makamunton ti abogado amang dipin sa kanya. Anya? Naglamangan ni Papa, gapo kadagiti aligasyon kan kuana, Mama? Wani ha. Kaya't ko makita kan makasarita ni Papa. Di na kadimbaga kada kayo no sa dino ti ayan na? Saan iha? Ngam ko na safety kano iti ayan na. Iso adita kano pakadanagan. Kan kuna na pa'y nga isuntulat ta kanon ti umawag ka data. Anya? Talaga na dadailan ti reputasyon ni Papam iha. Gapula ang iti dayjay apugot. Nagagandi nag-alami nga bot, Miguel. Sige. Isardeng yung aro din tiagkali kakadwa. Katagyaman na kiti anos yung ay may dito'y kimigaw. Tapno dito yun nga itanong tayo ni tatang. Sapay la ko ma, taawanan ti manggulo iti panakaitabon ti bangkay ni abalayan anak. Awan mo't nga tan, nanang. Sige kakadwa. Bagatan yun tilungon. Tay baba tayo iti abot. Tagaburan tayo ton. Ay, diyo ka din ikan ti padepana wenno cross iti tanam na nakaw. Nanang, ikan tayo mutlaang. Masapul ang mayaramidan mutlaang iti krus na. Apakay suratan tinagan na. Saan kayo nga agawi di San Simon Mayor? Hawan mo daw. Salpag. Pato apangkis. Diyak pa'y kadina mo di. May sursuro na pa'y kingan.
Sana ko nga agawin niya at ang mga nuaristarda ka. Abay taguriin ka. Naglaan tarupam. Abay! Anya tirong itam itimbagak. Ay, awan mayor. Makakatawak lang. Takasla. Rumwarmatan ti butang yo. Gapu ka dagiti. Isyo kontrak kada kayo, mayor. Pato panggis. Huli tagburog. Awan kabuteng ko nga uray asino adimonyo. Naitabon na kan, tatang. Nga may karik. Asaan nga agpatingga iti ipupusay mo dagiti inrugi tayo aganwan para iti pagsayaatan ti kadwan. Yang hilo. Itay payasangit asan. Marik na nga taman. Tisan. Unulading iti panakaitabonan. Nilulong na. Ni. Nagsardeng mutlangin. Miguel! Miguel, anak! Ni. Apay nanang. Ada ka di bagayo? Ni Angelo! Ha? Apay ni Angelo? Ni, apay nga sangit kay matan. Anya tinapasama, tanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Amuyo kadi a 4.54 billion years gayamen ti planeta adaga. Nagusar dagiti siyentista ti radiometric analysis tapnon maamuan dati tawen ti lubong ket segon ti Washington Post 4.54 billion years ti nakuntar dagiti researchers.